turakomeza gusuhuza abantu bose. Hello everyone. Kandi tubashimira. And thanking everyone. Abantu mwari mudukumbuye. People who missed me. Tubona abantu baduhamagara. We see people who calls us. Abantu batwandikira. People who write to us. Batubwira bati dukumbuye ibiganiro byanyu. Telling us that they miss our cyangwa se programs. dukeneye ko mutubwira kuri iki. Or we want you guys to discuss mbere yuko dutangira kugira icyo tubabwira. So before we start telling you turabasaba ngo mujye something, mutubwira icyo mwifuza twababwira. we want you to tell us to what we can tell hari you. amatsiko mufite y'ibintu runaka. Maybe you are curious hari about inzozi murota runaka. something. Maybe there are dreams that you ibyo dream byose mujye about. mutwandikira. All of that, please text us in comment ngo box. twarose izi nzozi. Tell us we dreamed cyangwa about se this. dufite icyifuzo iki Or we n'iki. have these needs. icyo gihe twe tujya muri Bibiliya. In that moment we go in the uko Bible. bisanzwe rero turane So program. normally through a tujya muri program Bibiliya tugakuramo amagambo. we go in the Bible and then we take words. tujya mu nkuru tukazisoma. We go and lead words. ibyo bikaduha kuba mu buzima bufatika. And they enable us to live Nk'uko in a twabibabwiye tangible rero. life. As we told you, nta kintu gishya kiba ku isi. there is nothing new on this ibintu world. byose bibaho. Everything exists. ibintu byose byabayeho. Everything which exists. Imana yarabifashe ibishyira muri Bibiliya. God took them and put them in the ni Bible. ukuvuga ngo kuva ku mwaka wavutseho It means that from the year that you were kugeza born ku in, mwaka uzapfiraho, and even the year that you are going to die ubuzima in, bwawe bwose buri muri Bibiliya. all your life is in the niyo mpamvu Bible. tuvuga ngo kandagiza ubuzima bwawe muri Bibiliya. That's why we say put your life in the ukuremo Bible ubuzima and bufatika. take it out a tangible ukuremo life. imibereho y'ukuri. Or a very hari living igihe abantu life. babaho bakabaho batabayeho. There is sometimes that people live without really cyangwa living. umuntu akitwa kariho kandi atariho. Or people say that he exists Ariko yet iyo he wagiye muri doesn't Bibiliya exist. neza, But when you are in the iyo Bible, wagiye mu ijambo when you ry'Imana, are in a word of ukareba uko God, abandi babaye, look how people used to exist. ukareba uko abandi bakoze, Look how people worked in the ukabona ibyo past. abandi bakoze Or byose. look how people achieved in the uba mu past buzima years. bufatika. You live in a tangible uzarema life. ibintu bifatika. You would create tangible niyo mpamvu things. tuvuga ngo kandagira muri That's Bibiliya. why we say step in the ukuremo Bible ubuzima and then bufatika. take out a tangible life. Bibiliya rero ni igitabo kidasanzwe So the cyane. Bible is a special rero book. ubuzima bwawe bukugoye, So your very difficult ubuzima life, bwawe budasobanutse, a life which is confused, twandikire muri komenti. please write to us in a Tubwire uti comment narose box gutya, and tell us I dreamed ibyambayeho about bimeze this. bitya. What happened to me is like twe this. tuzajya muri Bibiliya, We are going to go in kuri the tururani Bible tukuzanira uko ugomba and kubaho. then we are going to give you how we iyi ni got tururani things. program rero. So we are trained dushimira mwe program. mwese rero mutugira So inama. thanking everyone who ni advises iki us. rero tugiye kuvugaho? What are we going to talk about ni today? uwuhe mutwe w'ijambo tugiye What's kurebaho? the theme of today? tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo We are going to talk about words we say gutegereza ijwi to ry'Imana. await on the voice of hari igihe God. abantu babaho mu buzima There are budafatika. sometimes that people live in an hari igihe abantu explained life. bagenda badafite aho There bajya, are people who goes without any cyangwa direction. umuntu akajya ahantu nta mpamvu afite, Or you go in a place without a tangible umuntu reason. agapfa kuvuga ibintu nta mpamvu Or you afite. speak things with not ariko buri reason. kintu cyose ugomba kukivuga, But every time you should speak about buri hantu hose something, ugomba kuhajya you should actually go on a wumvise praise ijwi ry'Imana. after listening to God's rero voice. tegereza ijwi ry'Imana. So wait for God's voice. tegereza ijwi ry'Imana ubashe kugira icyo ukora. Wait for God's voice to do tegereza ijwi something. ry'Imana ubashe kugira icyo ukora. Wait for God's voice to be Ubashe able kugira to icyo do uvuga. something, to be able to speak Nibyo bizaguha something. kugendera mu murongo nyawo. That's where you're gonna be on kugira another ngo line. turebe icyo ugomba gukora, So for you to be able to know what to cyangwa do, kugira ngo tumenye icyo ugiye kuvuga, or for you to know what you are really going to speak turifashisha about, ijambo riri mu kubara ibice 21. let's read in the book of Numbers 22. turahera ku murongo wa mbere tumanuke. So from verse 1 till down, turarebera ku nkuru z'abagabo babiri. we are going to look to a story of two men. umwe yitwaga Balaki, undi yitwa Balamu. One was Balak, another was Moab. umwe yifuzaga ko undi akora ikintu, One wanted another one to do ariko something, Balamu yagombaga kubanza gutegereza ijwi ry'Imana. but Balaam had to wait for God's voice. abantu rero niko mu buzima busanzwe bibaho. So that's how in normal life things hari igihe umuntu are. agambira gukora ikintu, Sometimes you want to do hari igihe umuntu something, yifuza gukora you ikintu, want to do something, ariko agatekereza ariko ntabaza Imana. but you go ahead without asking for God's advice. agashaka kugikora nta kintu na kimwe abajije You Imana. feel like doing something without God's concern. umuntu akiyobora You lead mu yourself bintu akora, in what you mu do, bintu avuga. in what you speak. icyo gihe umuntu aba yiyobora. In that time you are leading ushobora yourself. kubikora n'ibyo bikaguhira, Yes, you can do it and you are lucky in ariko that. iyo ugeze imbere uhura n'ingaruka. But when you reach far, you meet ni obstacles. byiza rero yuko ubasha kubaza Imana So it's good to listen to God's mbere yo voice kugira ngo ukore ikintu ukabanza kubaza Imana, before doing something. ukumva ijwi ry'Imana. Listen to God's voice. Balamu rero na Balaki batwigisha iki? So what does Balaam and Balak teach icyo iyo us? nkuru itubwira, So that what does story give to us? Balaki ngo yari umwami,
Balak was a king, yifuzaga kuba yavuma ubwoko bw'Isiraheli, wanted to curse the tribe of ashaka Israel. kwifashisha Balamu, So he wanted to use Balaam. ndetse yohereza ngo abatware He even sent kings bajya kureba Balamu, to go to look at Balaam. baramubwira ngo Balaki yadutumye ngo ngwino They told Balaam that Balak said, go, he wants to talk to you. ngwino tuvumire Abisiraheli, Come and curse for us the Israelites. turashaka ko ubavuma umuvumo mubi We want you to curse them an evil curse uzabagiraho ingaruka mu bihe biri imbere. that would affect them in a head life. Balamu aravuga ngo Then Balaam said, nta kintu na kimwe nemerewe gukora there is nothing that I'm allowed to do ntabashije Imana. that I'm not without asking God first. Balamu arababwira ngo nimurare hano, Then Balaam said, sleep here, nimuryame hano, sleep over, tubanze tubaze Imana so that we can ask God. icyo tubasaba rero namwe, So what we ask mbere you, yo kugira ngo ugire igikorwa ukora, before doing any kind of an mbere action, yo kugira ngo ugire urugendo ujyamo, before taking any kind of a journey, banza ubaze Imana. first ask God. Nihagira umuntu ukubwira ngo kora iki, If anyone asks you do something, banza umenye ngo ese iki kintu ndacyemeranya n'Imana. first ask, does God have a concern Fata on ubuzima opinion on bwawe. this? Take your life, Ubanze ubuha Imana, give it to ureke God. Imana igukontorole, Let God control your niho life. utazahura n'ikibazo mu bintu That's biri when you imbere, won't be affected in a head niho journey. utazagira kwicuza. That's when you won't regret. Nibwo rero Balamu yavuze ngo nimurare hano, So that's when Balaam told them, sleep Mbanze mbaze over Imana. so that I can ask God. abajije Imana, Imana iramubwira ngo hoya When he wigende, asked God, God told him, do not go there. babwire bagende, babwire ko mbyanze. Tell them to go away because I refused. Balamu nta kintu na kimwe yakoraga atabajije Imana. Balaam cannot do anything without asking God's concern. Uwo wari umuco kuri Balamu. That was a culture to Balaam. N'abantu rero nicyo kintu So bakeneye, even people need such culture. ukwiriye kugira umuco wo kubanza kubaza Imana. You have to have a culture of asking God. Ese first. Mana urabyemeye njye gukora iki kintu? God, do you accept me to do Ese something? Mana urabyemeye ko mvuga iki kintu? God, do you accept me to say Ese something? Mana urabyemeye ko njya muri rugendo? God, do you allow me to take this journey? Icyo gihe uba ugize Imana In umujyanama. that moment, you are making God your advice. Ukwiriye kwitoza kugira Imana umujyanama. So you have to exercise to make God your Nicyo advisor. bita gutegereza ijwi That's what ry'Imana. we call awaiting on God's voice. Hari igihe Imana itagusubiza ako kanya, There are times that God do not answer you right ariko ntibiguha away, uburenganzira na gato but that does not give you a permission bwo gufata umwanzuro. to take any kind of a decision. Iryo joro rero Imana yango yasanze Balamu, So in that night, God went to Balaam. iramubuza burundu, He refused. imuha umwanya wo He gutekereza. gave him time to think. Bukeye Balamu abwira abo bantu ngo nimusubire mubwire Balaki, In the morning, Balaam told them, go back and tell Balak, mumubwire ngo ntibishoboka ko tujyana. tell him that I refuse to come with Ba you. bantu ngo basubirayo, They went back. Bibiliya iravuga ngo babibwira Balaki. The Bible says that they told Balak. Balaki ngo aravuga ngo ibyo ntabwo bishoboka. Then Balak said, it's not Ni possible. gute Balamu asuzugura umwami? How come Balak despised his king? Ngo abwira abandi batware So he told other ngo rulers bakomeye kurenza wa wundi. that who are very powerful Ibyo more rero mu than buzima them. busanzwe bibaho cyane. So in normal life does exist. Ushobora kumvira Imana, There are times that you listen, ariko obey wabona God, ubushobozi burenze ubwa mbere, but when you see that there is another force which are bigger than the first one, ushobora kuba warumviraga Imana, you must have been obeying to wumviraga Imana God. ukennye, You obeyed God when you are wumviraga Imana uri poor. umushomeri, You obeyed God when you are ariko unemployed. ugeze icyo ubona But when you had received something, ukumva ko kigutegeka gusuzugura you Imana, feel like it's pressuring you to disobey God. ndetse kikwibagiza kugisha Imana It inama. even make you to for God asking advice Ayo from makosa God. ntimukayakore. Do not make such a mistake. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko Imana yari iri uyu munsi The word of God says the way God is niko today izaba iri ejo hazaza. is the way He's going to be even in the Nta future. buzima na bumwe ufite kwemera There is no decision or any kind of decision you should bushobora take kuba impamvu igukura ku cyo wavuganaga n'Imana. that can make you refuse what you had talked to God. Uko wabanaga n'Imana uyu munsi, The way you used to live with komeza God, ubane na ejo hazaza. keep it the same way even in the Nta future. mafaranga There n'amake, is no money, nta mashuri there n'amake, is no school, nta cyubahiro na there is kimwe no glory kiguha which uburenganzira give you bwo permission kutumva ijwi to ry'Imana. disobey God's voice. Uko wumvaga ijwi ry'Imana cyajya The way utariga, you used to listen to God's voice before you go to school, uko wumvaga ijwi ry'Imana cyajya ukiri umushomeri, the way you used to obey God's voice before you have nubona a n'akazi job, ukomeze ushake kumvira even Imana. after being employed, keep up Ibyo obeying it. bizakubaho neza no mu yindi minsi. That's how you are going to be successful.
successful. Balaki ngavuga ngo Then Balak said, ngo noneho mugende mumubwire muti so go and tell him, ni Balaki ugutumyeho, it's Balak the king who is Njye mfite asking for you. amafaranga. I have money, njye mfite imitungo, I have njye worth, mfite amazu, I have njye houses, mfite autorisation I even have authority, igukura mu cyubahiro ufite ikakujyana mu kindi. which takes you from your glory to another kind of Nimuhamagare glory. Balamu. So call Balaam, mumubwire ngo nzaguha buri kimwe ushaka, tell him I'll make you powerful, nzakugeza ahantu hose ushaka kugera, I'll make you reach on another ariko ngo level, uze umvumire abantu. but come and curse Ngo these basubirayo people. rero. So they went back. Basubiyeyo ngo babwira Balamu They told Balaam ubutumwa bwa Balaki. the message of Balak. Balamu arongera arababwira ngo Then Balaam said, nimusibire ahangaha, remain here, sleep over nimugume again, ahangaha, sleep over nongere again. nsubire kubaza amakuru. Then I go again to ask Nongere kubaza advice. Imana. Then I ask advice from God. Abajije Imana, When he asked God, namubwira iti none ejo mu gitondo he muzajyane, said, go with them. ndakwemera ubwo bakurembeje Go with them. muzajyane. Go with them. Ariko Imana ishyiraho limitation, But then God set a limit. Imana ishyiraho icyitonderwa, He set a notice. imuha instruction, He gave him iramubwira ngo instructions. nubwo ugiye, Even though you are going, ikintu cyose uzakora, whatever you are going to do, ikintu cyose uzavuga, whatever you are going to njye say, uzakuyobora. I'll be the one to guide you. Uwo mwanya Balaki In that moment, Balak, nako Balamu Balaam, abwira abo bantu ngo he said to ejo them, tuzajyana. tomorrow morning we are Mu going gitondo together. cya kare In early morning, Balamu arabyuka ngo afata indogobe that Balaam took a donkey, niyo yamufashaga muri transportation, which helped him into Arangije ngo ajyana nabo. transportation. He went with them. ageze mu nzira ahura n'ibibazo. And then in the middle of a way, Ibibazo Balamu yahuye nabyo the problems that Balaam met byatewe n'ubwibone. was because of how he was showing off. N'abantu rero mu buzima So busanzwe in normal life, bibabaho cyane. that's how it is. Wari umushomeri, You were wasenga unemployed. gushaka akazi, You prayed because you needed a job. wari warabuze ishuri, You didn't have ariko school. umunsi wumvishe ngo watsinze, By the time you heard that you passed umunsi exams, wumvishe ngo akazi kabonetse, the time you heard that you were employed, uzasimbuka uhita ugenda. there's time that people fly Hari away, icy'ingenzi ukeneye. but there are things that you really need. Ubonye akazi ariko ntabwo uzi amakuru y'uburyo ugiye kugakora. You had the job, but you don't have news of how you have to take yourself in that Ubonye kind of job. amashuri ariko ntabwo uzi uburyo ugiye You kuyigamo. have a school, but you don't know how you should conduct yourself in Nta that munsi school. n'umwe utazakenera So amakuru ava there ku is Mana. no time that you won't need God's advice. Balamu arahaguruka So Balaam stood, ngo afata indogobe baragenda. he took the donkey and Uwo mwanya ngo bakigera mu nzira, in that moment, Balamu kubera ubwibone because of how Balaam was ntabwo showing yigeze abona off, ko Imana ibyo bintu byayibabaje. he didn't see how God was very angry with Imana that. ngo yohereza marayika wayo mu nzira. Then God sent an Imaze kohereza angel. marayika wayo mu After nzira sending an angel, ngo arahagarara. he stood in the middle of a Balamu way. yagize ubwibone That Balaam was really showing butuma off. atabona n'Imana. He was even blind to not even see that Nukuvuga God ngo was aho his yabonaga way. Imana Where he used to see God, niho yibwiye ko ayisize. he told himself that he left him. N'abantu rero bibaho cyane. So in normal life, Mu people kibazo are umuntu like yari that. afite In a problem, niho yumvaga ko akeneye you Imana. feel like that's when you need Umunsi wo God. kuva mu kibazo But the time of going out of a umuntu asa problem, nk'usiga Imana you inyuma. feel like God, you are Ariko mu leaving him by'ukuri ugomba behind. kugendana n'Imana But in truth, you have to go with no muri God. iyo migisha. Even in a blessing, Hari uwari warabuze urubyaro, there's some people who don't yirirwaga have imbere child. y'Imana. You will spend a day Ariko mu praying, kugenda, but when you have a baby, mu kubona urubyaro, after abonye having a baby, urubyaro, after receiving nta child, nama gishaka kugisha Imana. you don't even have to, you don't want to ask God's advice Ariko anymore. muri urwo rubyaro But in that, ukeneye ko Imana ibana narwo, you need God to be with ukeneye ko your Imana kids. ikorana narwo. You need God to protect Ayo them. niyo makuru Balamu atibutse. That's the news that Balaam forgot about. Uwo mwanya ngo indogobe Balamu ngo arayikubita, In that moment, he started to flop ngo arayikubita the cyane. donkey. He really beated it. Ariko indogobe yarwanaga no guhunga marayika. But the donkey was trying to go on the other side where the angel was not standing. Imana igeze aho ibona Balamu In that moment, then Balaam said, nta maso agifite. God saw that Aravuga ngo, Balaam was blind. ubwo natije amaso indogobe, He said that so if I have unblinded the reka ntize donkey, indogobe amatwi. let me also give it ears to hear. Ntabwo Balamu ari kuba yabuze amaso Balaam would not be blind ngo abone kugira amatwi. so that he can even listen. Indogobe ibwira Balamu, Then the donkey turned and igihe talked to cyose wabonye Balaam. nagukoreye,
of all the time I've served you, igihe cyose nakubahiye, of all the time that I've ni iki obeyed you, kiguteye kunkubita bigeze ahangaha? what made you to beat me at that point? Balamu ntiyanatungurwa no kubona indogo bivuze, Then Balaam was not even surprised to see a donkey ntiyanamenya speaking. n'impamvu indogo He bivuze, was not even surprised to see it talking. arongera arayikubita. Then he beat at it again. Marayika abona ko indogo biri kurengana, Then the angel saw that the donkey is being ngo ahumura amaso ya Balamu. Then he unblinded Balamu Balaam's abona eyes. marayika imbere y'indogobe. He saw the angel in front of the donkey. Bibaho rero no mu buzima busanzwe, So that's how it happens in abantu our benshi life. cyane People, hari igihe bagera mu buzima they go in a life amaso yabo agahuma, and then they are blind. ntibaba bakibasha kubona Imana, They cannot see God anymore. ntibaba bacyumva Imana. They cannot listen to Ni God ngombwa rero anymore. yuko utegereza So ijwi ry'Imana. that's why you need to listen to God's Balamu voice. ubwibone bwamufashe Balaam, the show off he ubwo had. yavuganaga n'Imana ikamwemerera kugenda. So he got to be showed off when God gave him a permission to Ariko go. mu nzira yagendaga But in a way that was ntiyabajije Imana ngo ese ndagenda gute, he didn't even ask God, how am I Ese ndanyura hehe? supposed to travel? Where am I supposed to ese abo pass? bantu turi kumwe ndajya imbere ndajya inyuma. How am I supposed to work with these people? Am I supposed to go in the front of them or Mu behind makuru them? ya mbere Imana ikenera ku muntu In the news that God is supposed ni to umuntu get uyitetaho, is people who are being cherished ni by umuntu God. uyibwira buri kantu. You need to be sweet to God. Imana irifuza ko buri muntu ayibwira buri kantu. God wants you to talk to him. Ese Mana ndishe ifurusheti cyangwa ndishe ikiyiko? God, should I use a scoop or should I use a fork? Ese Mana nyure muri izi nzira cyangwa nyure muri izi? Should I go on the right side or should I go on the left Ese side? Mana njye kuryama cyangwa Should sindyama? I sleep or not? Ese Mana nguru uyu mwenda cyangwa Should sinkugura? I buy this kind of a clothes or Imana not? ikenera ko buri kintu cyose ukora, God needs that. buri mwanzuro wose ufata, Any kind of a decision that you make, buri cyemezo cyose ufata, every kind of a decision you make, uyibwira amakuru. tell him news. Ni ngombwa rero kubwira Imana amakuru. So that's why it's necessary to tell God's news. Balamu ngo ageze kwa Balaki, So when he reached at Balak, kuko yari yamaze kubona ko hari ibyo agomba gukora, after he saw that there's things he ariko has to yabibwiwe do, n'Imana, after listening to ngo God's Balaki ngo voice, aramubwira ngo then Balak said to nta him, kindi kintu nkeneye kunkorera I want you to do one favor for me. nuko umvumira bariya bantu. Please curse Israel. Vuma bariya bantu b'Imana. Please curse those people of Balamu God. kuko yari yaganirijwe n'Imana, But because of Balaam have talked to God, aramubwira ngo nakora irindi kosa he byose, said, I can make all kind of a mistake, ariko nkora icyo nabwiwe n'Imana. but I do what I've told by Sinshobora God. gukora ikintu ntabwiwe I n'Imana. cannot do anything that God did not give me Bariya bantu permission ntabwo to do. mbavuma. I'm not going to curse them. Ibyo byavuye ku Mana, That's what God ntabwo did. byavuye kuri Balamu. It's not Balaam who said that. It's not Balak who said that. It's God. Balamu gabwira Balaki, That Balaam said to nta muntu Balak, uvuma b'Imana itavumye. there is no one who cursed people that God did not curse. Balamu akora icyo yabwiwe n'Imana, Then Balaam did what he was told by nicyo God. cyabashije kumuha umugisha. That's what made God bless Nawe him. rero ukurikira True So program, you too who follow trend nta kindi program, kintu tugusaba there's nothing else we ask mu myanzuro you yose ufata, in all decisions that mu you bikorwa make, byose ukora, in all actions that you do. ukeneye gusaba kubanza kumva ijwi ry'Imana. You need to first listen to God's voice Mbere yo kugira icyo ukora, before doing anything. tegereza ijwi ry'Imana, I wait for God's voice. tegereza ijwi riva ku Mana. Wait for God's voice. Turabashimira mwe mukurikira True So program, thank you very much for you who turabashimira ko follow mwabanye us. natwe. Thank you for being with icyo us. tubifuriza ni ukumva ijwi ry'Imana. What we wish for you is to await for God's voice. Nimwumva ijwi ry'Imana, If you hear any kind of a muzagera voice ku from God, byifuzo byanyu byose, you are going to be successful in your life. kandi nibwo muzahirwa, That's when you're going to be lucky. nibwo mutazahura n'ibibazo. That's when you won't face any kind Ijambo of a ry'Imana riravuga ngo, trouble. The word of God ibyo says twifuriza what he wishes for ni us, ibyiza ni n'umunezero. it's happiness and being happy. Mu mugisha umuntu agira, In all the blessings that agomba we guhura have, n'umunezero you gusa. have to be happy. Mutegereze ijwi ry'Imana. So await for God's voice. Mwakoze cyane, Thank you very much. Imana ibahe umugisha. May the Lord bless you.